Gubernur Upol Lengdo bakaseng voice people party lane kapra kalak bantau sorkara usnam arjarar popra pargi de ban penbej no kloy ya gejing perjing mud jong ke party UDP ngai ko blay pipa ro ge besutan pan page ngene ke channel sababan share like subscribe batra hadir kumjo nongelam jong ke UDP uba Pol Lengdo ulong ba ka party jong u ke de ban penkela kerki adaka tangkwa ane akasan bertei dak bakam kasencar peba apo ke UDP kanang telot nang telot haba kerana kita long kubur bak Pol Lengdo olah kubur syai begijing kelanjang ke voice of the people party lani kapra kebala banyalam da uba arden kebal nang kius dan bah kini kisngi dak bakot deka kum kubur san bertei ke baklan tam hakan nekpor bat kebala bantau sarkar hakipor ke bansawan kun maham tae balada ke UDP kamlong kepakloy banten bait hak jing koruk haram jong ke parti kan don gijing ma bandu no ekjing ede bat kinong elam bakam kansai jong ka bat pai ba ru unju uneu MLA o ba Pol Lengdo lo bak kinong tre jong seng bat kinong elam balarim punsin kisabu sabar nagarai bakong sang warlagi de kliting jong ke seng laino ya kinong tre bat kinong elam kepala tibit syano kesencar pajak labu jengkeli ba Pol Lengdo seng UDP haba pensai ke jeng keren jong u pol ola ong bagi jeng kentok jong u umde ban sim kum ke jeng la persyak ke seng rek la batai ya ka kum ke jeng keren hapok ke badon kam kwa mud ban klan ya ke seng UDP ban pentlot ka ola ban rap syuk bagi jeng keren jong u kita balap penlong dari jeng Sokia dengan pentak lawe jong seng UDP hak san himasima jong gejala lekalia baraway parlok sa komen lada episode tenat pat episode tenat kumju ngin second away pat ke video kumlay sibun